mu minsi ishize nibwo inkuru nziza yatashye mu matwi y'abanyarwanda ku mujyi wa Kigali winjiye mu ihuriro mpuzamahanga rya Best Cities Global Alliance. Ni ihuriro rihuza imijyi izwi nk'ahantu heza habera inama n'ibikorwa by'ubucuruzi. Umujyi wa Kigali wabaye umujyi wa 14 winjiye muri iri huriro ku rwego rw'isi. Ni ibintu bitapfuye kuzana kuko mu myaka 32 jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe, u Rwanda rwashyize imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo, kwimakaza umutekano ndetse no kunoza ibintu byose bituma ba mukerarugendo bisanga. Kuba Kigali yarinjiye muri Best Cities Global Alliance, ihuriro rihuza imijyi izwiho kuba indashyikirwa mu kwakira inama n'ibikorwa mpuzamahanga, n'indi ntambwe ishimangira umwanya w'u Rwanda mu rwego rw'ubukerarugendo bushingiye ku nama, imurikabikorwa n'ibindi bikorwa mpuzamahanga bizwi nka MICE. Kigali nyuma yo kwinjira muri iri huriro, ibi bivuze ko mu buryo budasubirwaho yagiye ku rutonde rw'imijyi ifite izina rikomeye ku isi mu kwakira inama mpuzamahanga. Best Cities Global Alliance ubusanzwe ni ihuriro mpuzamahanga rihuza imijyi 14 wongeyeho n'umujyi wa Kigali. Ikaba isanzwe hizwiho kugira ubushobozi bwo kwakira inama mpuzamahanga n'ibindi bikorwa bihuriza hamwe abantu benshi baturutse mu bihugu bitandukanye. Iri huriro kandi rigamije gufasha imijyi rigize gusangira ubumenyi n'ubunararibonye mu gutegura inama, kunoza serivisi zihabwa abashyitsi ndetse no gukorera ibikorwa mpuzamahanga muri iyo mijyi. Kuba umujyi winjiye muri iri huriro ntibishingira gusa kuba ufite ahantu hakorerwa inama gusa, ahubwo harebwa n'ubushobozi bwawo mu gutanga serivisi nziza, umutekano, ibikorwa remezo bihagije ndetse n'ubushobozi bwo kwakira abashyitsi baturutse ku migabane itandukanye. Iri huriro ryashinzwe mu mwaka w'2000 binyuze mu bufatanye bw'imijyi ya Melbourne muri Australia, Vancouver muri Canada, San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaba yari ifite intego yo gushyiraho ihuriro ry'imijyi hagamijwe gutanga serivisi nziza mu bijyanye no kwakira inama ndetse n'abashyitsi mpuzamahanga. Kugeza ubu ikaba ifite abaturage bagera kuri miliyoni 50. Umujyi wa Kigali ukaba warinjiye muri iri huriro yasanze indi mijyi izwi ku isi mu kwakira inama mpuzamahanga, harimo umujyi wa Berlin, Cape Town yo muri Afurika y'Epfo, Copenhagen, Dubai, Dublin, Guadalajara, Houston, Madrid, Melbourne, Singapore, Tokyo, Vancouver ndetse na Washington DC. Kimwe mu by'ingenzi umujyi wa Kigali uzungukira muri iri huriro no kurushaho kumenyekana ku rwego mpuzamahanga nk'ahantu hakwiriye kubera inama n'ibikorwa bikomeye. Abategura inama mpuzamahanga bakunze gushaka ahantu bafite icyizere ko bazabona serivisi nziza, umutekano n'ubushobozi bwo kwakira abitabiriye ibyo bikorwa byabo. Ku umujyi wa Kigali rero uri muri iri huriro, ibi ni bizatuma ugira amahirwe menshi yo kugera ku miryango mpuzamahanga yifuza kuba yahakorera inama. None kandi kuba iri muri Best Cities bizafasha umujyi wa Kigali gusangira ubunararibonye n'indi mijyi imaze igihe iri imbere muri uru rwego, cyane cyane mu bijyanye no gutegura inama n'ibirori, gukoresha ikoranabuhanga ndetse no kunoza uburyo abashyitsi bakirwa. Ibi kandi bishobora gufasha u Rwanda kongera umubare w'inama mpuzamahanga rwakira, bigatanga umusaruro ku nzego zitandukanye zirimo amahoteli, ubwikorezi, ubukerarugendo, ubucuruzi n'izindi serivisi. Ese ubundi umujyi wa Kigali uhagaze ute mu kwakira inama mpuzamahanga? Mu myaka ishize umujyi wa Kigali wagiye ugaragaza iterambere rikomeye mu rwego rwo kwakira inama mpuzamahanga. Raporo z'ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe gukurikirana inama z'amashyirahamwe ICCA zigaragaza ko umujyi wa Kigali umaze imyaka 6 ikurikiranya uri ku mwanya wa 2 muri Afurika mu mijyi yakira inama nyinshi z'amashyirahamwe mpuzamahanga. Ibi kandi bikaba byongera ku bikorwa bikomeye byamaze kubera mu mujyi wa Kigali birimo inama mpuzamahanga z'abahanga, iz'ubuzima, ubukungu n'izindi nzego. Mu mwaka 2025 u Rwanda rwakiriye inama zirenga 25 z'amashyirahamwe mpuzamahanga, harimo inama ya 13 y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya sida, International AIDS Society Conference, ndetse n'inama ya 4 y'ihuriro mpuzamahanga rirwanya indwara zitandura, Global NCD Alliance Forum. Mu mwaka 2025 u Rwanda rwakiriye ibikorwa 165 biri ku rwego rw'akarere, Afrika n'isi. Ni ibikorwa birimo shampiyona y'isi y'amagare UCI, ni shampiyona yabereye i Kigali mu kwezi kwa 9 ku mwaka 2025. Kigali kandi yakira igitaramo cya Move Africa cyatumye abahanzi bakomeye barimo John Legend, irushanwa rya BAL n'inama ya Mobile World Congress. Mu myaka iri imbere Kigali kandi irateganya kwakira ibikorwa bikomeye birimo inama ya ICCA, ni inama biteganyijwe ko izaba mu mwaka 2027, ndetse kandi Kigali irateganya kwakira inama ya World Nephrology Congress iteganyijwe kuzaba mu mwaka wa 2029.
urwego rwa MICE Meetings, Incentives, Conference and Exhibition ni rumwe mu nzego u Rwanda rwashyizemo imbaraga mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo ndetse no gukurura abashyitsi bafite uruhare mu bukungu bw'igihugu. Ibi bitandukanye n'umukerarugendo usanzwe ushobora kumara igihe gito mu gihugu. Abitabira inama mpuzamahanga kenshi bakoresha amafaranga menshi mu macumbi, gutwara abantu, amafunguro, gusura ahantu nyaburanga ndetse no gukoresha izindi serivisi. Umubare w'abasura u Rwanda nawo wakomeje kwiyongera uko imyaka yagiye isimburana. Mwaka 2025 wazamutseho 9% ugera ku bantu 1,490,000. Benshi muri aba basuye parike y'igihugu y'Ibirunga ikunzwe kubera ingagi ndetse kandi n'izindi parike, harimo n'abitabiriye inama zitandukanye. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rugaragaza ko ubukerarugendo ari rumwe mu nzego zikomeye zinjiriza amadovize u Rwanda. Mu mwaka 2024 ubukerarugendo bwinjije $647 z'amadolari y'Amerika. Umubare w'amafaranga u Rwanda rwinjije avuye mu nama, amamurika bikorwa ndetse n'amamurikagurisha ni $94.7 z'amadolari y'Amerika. Aya mafaranga akaba yaravuye kuri $84.8 z'amadolari y'Amerika zarinjijwe n'ibi bikorwa mu mwaka 2024. Ibi bikaba bingana n'izamuka rya 11%. Abasura u Rwanda kandi bakomeje no gushoramo imari, kuko mu mwaka 2025 mu Rwanda handitswe ishoramari rifite agaciro ka miliyari 2.32 z'amadolari y'Amerika rikubiye mu mishinga isaga 799 yanditswe ivuye kuri 612 yaranditswe mbere yaho mu mwaka 2024. Kuva hashyirwaho gahunda yo guteza imbere umujyi wa Kigali nk'ahantu ho kwakira inama, u Rwanda rwakomeje gushora imari mu bikorwa birimo Kigali Convention Center, amahoteli mpuzamahanga ndetse no kunoza uburyo abashyitsi binjira nuko bahabwa serivisi. Nubwo Kigali imaze gutera intambwe ikomeye, haracyakenewe gukomeza gushora imari mu kongera ubushobozi bw'abakozi bakira abashyitsi, kunoza serivisi, kongera ibikorwa remezo ndetse no gukomeza kwamamaza Kigali ku isoko mpuzamahanga. Kuba Kigali yinjiye muri Best Cities Global Alliance ni amahirwe yo kurushaho gukomeza kugaragaza ubushobozi bwayo ndetse no kwinjira mu ihuriro ry'imijyi ikomeye ku isi mu bijyanye no kwakira inama. Ni intambwe igaragaza ko umujyi wa Kigali utagambiriye kuba gusa ahantu abantu basura, ahubwo ushaka kuba ihuriro mpuzamahanga ry'ibitekerezo, ubumenyi, ubucuruzi n'ibikorwa bihuriza hamwe abantu baturutse hirya no hino ku isi. Mu mwaka 2027 nibwo hateganyijwe inama ya Best Cities Global Forum. Iyi nama biteganyijwe ko izabera i Cape Town guhera ku tariki 21 kugeza tariki 24 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka 2027. Iyi nama izaba ari yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 10 iri huriro rimaze rishinzwe. Insanganyamatsiko muri iyi nama ikaba igira iti Connected by Purpose, Global Perspectives, Shared Values. Iyi nsanganyamatsiko ishimangira guhuza intego, imyanzuro n'indangagaciro bisangiwe ku isi. Mu mizo ya mbere iyi nama yari gutegurwa n'umujyi wa Dubai, ariko kandi icyemezo cyo kuyimurira i Cape Town cyafashwe nk'uburyo bwo kwirinda ingaruka z'umutekano muke mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Uyu mujyi wa Cape Town uzafatanya n'umujyi wa Kigali nk'imijyi ibiri yonyine yo muri Afurika ihagarariye ihuriro rya Best Cities Global Alliance ku mugabane wa Afurika. Inshuti bakunzi, twabanye muri kiganiro icyuyu munsi nahanyisoreje. Ndabashimiye cyane.